Ka National People's Party satang katokan isngi kan sakiu sya kasangut ke jingdon ke MDC chong ke parti hake HDC. Hadin bau wei ni ke MDC shimen ula shim ya karai man penya sokno sya ke parti shen. Yau new MDC shimen na rambrai ba lur syai kharbani an pediang sing bha da ki hek NPP sya ke jinglang ke banlong ha ke sing sajan ke khat lai trik mentau banai ha ke por khat wei bije ha one hols nong kro rambrai. Kat kum gajing itu da working president ke parti ba Hamlet Dotling lai thu ro ba yaw new MDC Chimet an pediang burom da state president ke parti ba Preston Tersong bedai ru sembut menteri rambak ke jala nalor kiwai kinoi lam hakmat ke parti lai thu ba hakene kesngi ke parti kan pediang burom lang ru ya kinoi lam ba hakmat jong ba lur syai kumban chu pen kan mau ke NPP hau penai peladep kalpen du no shwai ya ke bot rekam jong ke NPP rambrai bat lakmi lenti da kajeng man pengesok jong ba lur syai kharbani an sepentamai biang ya kajeng terikam jong ke parti ha kate ke konstituensi kumba kalong menta ke parti kadon tang sangut ke MDC ha ke HDC bakan thop ke kongres Kharpuri nanong skin konstituensi ba Alwin Saukmi na Maus Ram konstituensi uba Sostenes Soktun na Jirang konstituensi bat kong rana Kemdik nanong po konstituensi nak telong kubor beliau lum layo jing tibru ba kane kadang dai tang kajing sedang wala ki don kato kane ki waipat ki MDC ki bela aiksai bat pen pau ya ki dakishin ba ki kwa ban kan thi lang no sya keseng NPP